Hare Krishna everyone. We are learning Srimad Bhagavatam. Today we will be concluding with the important verses from Canto 3, the last verse 3.33.7. So let us learn that. Repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Aho Bata Aho Bhagavata Swapachaha Swapachaha Ataha Kariyan Gariyan Yat Jiva Agre Yat Jiva Agre Vartate Vartate Nama Nama Tubhyam Tubhyam Te Puhu Tapaha Devustapaha Te Juhubuhu Tejuhu Sasnuhu Sasnuhu Aryaha Aryaha Brahma Anuchuhu Brahma Anuchuhu Nama Nama Grananti Grananti Yete. Yete Line by line. Aho Bata Shvapachoto Gariyan Aho Bata Swapachoto Gariyan Yav Yajjivagre Vartate Nama Tubhyam Yajjivagre Vartate Nama Tubhyam Te Pus Tapas Te Juhuvus Shashnurarya Te Putate Juhut Arya और एक बार ते पुस तपस ते जुहुवुष तस्नुरार्या Te Putate Juhut Arya ब्रह्मानुचुर चुर ब्रह्माचुर नाम गृणन्ति ये ते ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते दो लाइन अहो बत श्वपचोतो गरीयान यज्जिवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम Aho bata swapachoto gariyan yajjivagre vartate nama tubhyam ते पुस्तपस्ते जुहुवु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति ये ते Te pustapaste juhu sasnurarya brahmanu grananti te. पूरा श्लोक ध्यान से सुनकर अच्छी तरह से दोहराना अहो बत श्वपचोतो गरीयान यज्जिवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति ये ते
अहो बत स्वपचोद्वदीयान् यज्जिह्वाग्रे नाम तुभ्यं ते पुस्तवस्ते जुहुः सस्नुरार्य ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति एते. Let us see the translation. Oh, how glorious are they whose tongues are chanting your holy name. Even if born in the families of dog-eaters, such persons are worshipable. Persons who chant the holy name of your Lordship must have executed all kinds of austerities and fire sacrifices and achieved all the good manners of the Aryans. To be chanting the holy name of your Lordship, they must have based at holy places of pilgrimage, studied the Vedas, and fulfilled everything required. Let us learn in this tune. Aho bata swapachoto gariya. Aho bata swapachoto gariyan. Aho bata swapachoto gariya. Aho bata swapachoto gariyan. Yajjivagre vartate nama tubhyam. Yajjivagre vartate nama tubhyam. Te pustapaste juhuvu sasnurarya. We will pronounce as Aryaha. Te pustapaste juhuvu sasnuraryaha. Te pustapaste juhuvu sasnurarya. Brahmanuchurnama grananti yete. Brahmanuchurnama grananti yete. Two lines at a time. Aho batashvapachoto gariya. Yajjivagre vartate nama tubhyam. Aho batashvapachoto gariya. Yajjivagre vartate nama tubhyam. Te pustapaste juhuvu sasnuraryaha. Brahmanuchurnama grananti yete. Te pustapaste juhuvu sasnuraryaha. Brahmanuchurnama grananti yete.
पूरा श्लोक। अहो बतश्वपचोतो गरीयान् यज्जिवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवुसस्नुरार्याः ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति ते। अहो बत स्वपचोतो गरीयानाम् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नामतुभ्यम् ते पुस्तपस्तेजुहुषस्नुरार्याः ब्रह्मानुचूर्णम् गृह्णन्ति ये ते। One more time. अहो बतश्वपचोतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवुसस्नुरार्याः ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति ये ते। स्वपचतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते ते पुस्तपस्तेजुहुषस्नुरार्याः ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते। Since we have ended one canto, we will say the Maha Mantra. Repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Stop the recording. Ideally, we will